Kubele yapi sajisin bat ngapnya yang bah yapi syakane ka channel. Perlok hakane ka video ko bamenta ngan le ya ka translation naka Hindi syaka khasi. Ki sentence ki bayadai ba kumno ki khot ya ka kenthe kumno ki khot ya ushenrang. Haka khasi ngi khot me pha phi kenthe shenrang ter. Te hakane ka video ngan batai bat translate naka Hindi syaka khasi naka benta jong phi. Terus yang bahas share ya kene ke video bat kunju ru subscribe ya kene ke channel. Kelam dapat Islam ya kepor tongin sedang not season not. Haka Hindi ladka, haka khasi ushenrang. Kenmau ba haka ketin Hindi ya ushenrang ki khot ladka. Ladka haka ketin Hindi ushenrang haka ketin khasi. Ki sentence ki bayadai bat ushenrang lane लड़का habakran Hindi. In Hindi मैं लड़का हूँ. In खासी ngadai u shenrang. In Hindi मैं कल बाजार जाऊंगा. In खासी लशाई ngan lei shayo. Kenmau ba kane kakten जाऊंगा उपंडन काम ushenrang lane लड़का habakran Hindi. In Hindi मैं कल वहीं पर था. In खासी menhnin ngaladon hangta. Kenmau ya kane kekentin tha kahap habakran Hindi da ushenrang lane लड़का. Haka Hindi लड़की haka khasi ka kenthei. Kenmau ya ka kenthei ki khot ladki haka ketin Hindi. Ladki haka ketin Hindi ka kenthei haka ketin khasi. Ki sentence ki bayadai bat ka kenthei lane ladki habakran Hindi. In Hindi मैं लड़की हूँ. In खासी ngadai का कंथई. In हिंदी मैं कल बाजार जाऊंगी. In खासी लशाई nganlei shayo. Kenmau ya kene जाऊंगा जुपनन काम habakran ushenrang lane लड़का. जाऊंगी जुपनन काम habakran kakenthei lane लड़की habakran Hindi. In Hindi मैं कल वहीं पर थी. In खासी menhnin ngaladon hangta. Kane kekentin thi kapendon kam kakenthei lane ladki habakran Hindi. But kekentin tha upendon kam ushenrang lane ladka habakran Hindi. Haka khasi phi haka Hindi आप. आप haka Hindi phi haka khasi. Ya kekentin आप haka Hindi hangi ki khasi kadai kekentin phi. Nuksa. In Hindi आप कैसे हो. Haka khasi phi long kumno. Perlok ngi hakaktin katlik khasi jongi ngi ong phi ya kibangi burom bat ban punpau ya kata kajing burom keren jongi ya kiwei. Kumju hakaktin katlik Hindi kidon ya kekentin ap. Haba ki keren bat ki bahalon bat ki pendon kam ya kekentin ap ban punpau ya kata kajing burom keren kejongki hakiwei. नुक्सा in हिंदी तुम मेरे बाप हो. In खासी मेरे उपा जोंगा. ते हकजका जोंकने तुम मेरे बाप हो मेरे उपा जोंगा ओंग डकुमने. आप मेरे पिता हो. हक खासी फिदei इपा जोंगा. Lada phi pendon kam ya ka words lane kenten tum kamut omdon respect lane buram habakran Hindi.
Kumju ladapi pendonkam ya ka words lene kantin am kamut pila buram lene respect habakran da ka Hindi ya kiwe. Example of with respect. In Hindi, तुम कहाँ से आए हो? In Khasi, मैं वन न आई. In Hindi, आप कहाँ से आए हो? In Khasi, भी वन न आई. तुम कहाँ से आए हो? मैं वन न आई. आप कहाँ से आए हो? भी वन न आई. आप कहाँ से आए हो? भी वन न आई. Example of without respect. In Hindi, तुम कहाँ से आए हो? In Khasi, मैं वन न आई. In Hindi, आप कहाँ से आए हो? In Khasi, भी वन न आई. Kan mau bagaktin आप haga Hindi de gaktin kabaki jupunan kam bankran boram yakiwe. Kumba ngiki Khasi ngi jupunan kam ya kakantin phi habakran boram yakiwe. Kanai kadai ka benta ka banukong jong kanai ka video. Singaw ba ap ya ka benta ka baat jong kanai ka video. Kublai shibun ba pilai page na do sedang hado bakut kanai ka video. Sakaweru ladapi singaw yo jum toy lang ba kanai ka video. Singaw ba like ya kanai ka video. Bat kumjuru subscribe ya kanai ka channel. Kadang ba pinyo i shua ya kiwe ya ki video ki bangan sa upload ha kanai ka channel. Thank you for watching and keep on learning.